ከማንም ታረግሽ መቼም ይሉ ዳርዳር ካንተ ነው ምናምን ልትይኝ አይደለም አንቺ እኔ እንደዛ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። ካንተ ነው ምናምን ልትይኝ አይደለም አይደለም ምንድነው ምን ሰማ የኛ የዛሬ ደግሞ ምንድነው ዛሬ ደግሞ ውይ እንግዲህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሽማ አርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? አላችሁ ወይ? ምን ሰላም አለ? ዛሬ ደግሞ የባሰን ወላሂ ምን ሰላም አለ? ምን ይዛ መጣች? ዛሬም ሀርግቻለሁ፣ እርኩስ ነኝ፣ ባለጌ እሱ ነው፣ ደብቆ መጣና አረገዘኝ ያለች ነው። ሀይ እንዴት ደነገጠ ብሩኬ ራሱ። ሀይሜ ደግሞ ራሱን አንስታለች፣ ወደቀች። አረ ጉዴ። በፊት እሱ ትታ ሄዳ፣ ዛሬ ደግሞ ሁሉም ተመችቶ፣ ሁሉም ተስካክቶ፣ ሁሉም አሞላና አንተን ካላገኝ ብላ እንደዚህ ድራማ ይዛ መጣች። ዛሬ ደግሞ እንዳያችሁ ነው ድራማ። የሷ ደግሞ ትናንትና ወዲያ ሰምቻለሁ ቡና ቤት ስራለች ወይ ሆቴል አሉ። ሆቴል ነው ትምህርቱን ጨርሳ ሆቴል ተገባ ያሉ ነው። ከማናለ እና ብሩክ ራሱ ከማናገር እሱ ነው ባለጌ ትላለች። ደግሞ አታፍር አራቺ ወላሂ እቺ እንደ ቀላል አይደለችም። ሀይሜና ብሩኬን ወላሂ እሷ ብሩኬን ትፈልጋለች በደንብ እስከ ጥግ ድረስ ያስተዋውቃል ራሱ ፊቱ። ለምንድነው መጀመሪያ እምቢ አልሽና ሄደሽ? ለምንድነው አሁን ሁሉም አሞላሻ? ሁሉም አገኘም፣ ሁሉም በቃ እንደ ድሮ አይደለም፣ ተለውጧል ብሩኬ። ስለዚህ አሁን አስፈላጊ ነው ማለት ብሩኬ አሁን ያንቺ አስፈላጊ ነው። በፊት አትፈልግም ትተሽ ሄደሽ፣ ዛሬ ደግሞ ይደብራል፣ ወላሂ ይደብራል። ይሄ ደግሞ መቼም አይሆንም። ብሩኬ እንደዚህ ሰው አይደለም። ብሩኬ እንደዚህ ፍጹም አይሰራም። ስንት ቪዲዮ አይተናል ሀይሜ ያሰራችው፣ ስንት ቪዲዮ። ብሩኬ መቼም እንደዚህ አይሰራም፣ መቼም አይሰካሽም። መቼም እንደዚህ ብለሽ ብሩኬን አንገት መድፋት ትፈልጋለሽ ከሆነ መቼም ወላሂ እውነት ትንሽ ብትሆኑም መቼም ደብቅም አይትቀርብ፣ አንድ ቀን መወጣቱ አትቀርብ፣ ይቆያለች እንጂ። ስለዚህ ዛሬ እንደፈለገሽ ሰደረሽን እንደዚህ ተነፈፋፍሽ። ላኢላሃ ኢለላህ ደረቱን ነፋችና ያንተ ነው እርኩዝ ነኝ ያንተ ልጅ ነው ትላለች እንዴ! አታፍርም? ትንሽ እንዳያችሁ ነው። እነሱ መከታ ደግሞ መፍታ ነው ልጅቱን እንዳያገኙ አንድ ላይ የማደርጉ ራሱ ማለት ነው። አረ ሀይሜ ወደቀች ራሱ ፊቱ እንድትጠቆረች ራሱ ሀይሜ ምስኪን ወላሂ ህይወቱ ላይ እንደዚህ በቃ ሰው ሲያደግ ሰው ጥሩ ቦታ ሲደርስ ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ የሚሆነው? ሰው አሁን እናንተ አራ መቼም አይሆንም። መቼም ሀይሜምና ብሩኬ መቼም አይለያዩ። መቼም በቀላል አይደለም እዚህ የደረሱት። እንደ አያችሁ እንዳወራችሁ አይደለም። መቼም አይለያዩ። መቼም አይሆንሽም። ቢለያዩም ሀይሜም ብሩኬ አላህ እንዳያደርግ እንጂ አንቺ የብሩኬ አትሆንም መቼም። በግድ ይሄ ተሳስተሻል። የማንም ሀርግሽሽ የሱ ነው ትላለሽ እንዴ? አራሼም ነው አኩማ አርግተን መቴናል ዛሬ እብኔ ጅራ ባኤን መገድሲሳ
nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi kan isheen jechaa jirtu ulfaa'een jira jechaa jirti. Namoonni gariin eeggadda maa inni garaan darbameera ulfa ta'uu dhabduu jechaa jiru. Kan walirraa addaan baanii waggaa lama keessatti ulfaa'eera hoo jettu ulfi kan keeti gizeetu burukeetiin baay'ee tokko na eddee jiru wallaale. Haimeen gurraachota ittiin kufte haimeen jechuudha chumarraan gizee dhageessu dhugaa dubbachuuf lafa in kufte jechuudha. Nama naasisa wallaahi nama naasisa dhugaa rabbii nama naasisa. Namni darajaa gaarii yoo geessanii yoo guddattanii yoo mul'attanii akkamiin gizee duraasin dhiistee deemtee har'a burukee waan gaarii darajaa gaarii irra ga'ee jennaan yooti giddiitiin hankoon taane jettee kana fiddee dhufte jechuudha. Si ulfaayiraa jette. Maal jetti isa baalageenii okatee ufeetii na ulfeessee kan ishee jechaa jirtu jechuudha. Abbaa mucaa barbaadii jettee haimeen immoo jennaan abbaa isa baalageen isuma na ulfeessee jettee jechuudha. Namoonni gariin ulfaadha yoo isheen ulfaa jetteen ufnee jedhaniiru kaleessuma. Dhugaa rabbi akkuma jedhan kunoo ulfaa'een jira ulfi kan saatii jettee jirti jechuudha. Burukeen kanan hojjetu abadan an viidiyoo meeqa haimee irratti ani viidiyoo meeqa haimeen hojjette viidiyoo meeqa haimeen keessee irratti hojjette iji keenya argeera nuti ko iji keenya argeera abadan kanan hojjetu burukeen kana nama waggaa meeqa dhiisee otoo haimee wajjiniin jiru kana hojjetu masheen kanaatii dhufte beektanii burukee harka keessa gashachuufi jechuudha. Maaliif dura gatamee eddeenni guddatee eddeenni waa argatee eddeetti waa darajaa gaarii irra ga'etti har'a akkas gabagabamte barbaaduuf halkanii guyyaa irra dhabdee jechuudha. Ulfaayeera. A'uuzu billaahi min sheexaan rajim. Burukeen nama akkasii miti. Burukeen nama akkasii likiskisii miti. Burukeen nama akkasii miti abadan. Ayhonim ይሄ መቼም አይሆንም አልተሳካሽም። ይሄሞ አራ ይሄ ሙሽት አይሆንም መቼም አይሆንም ይሄ እኔ መስማት አልፈልግም። ይሄ እንደዚህ አይነት ብሩኬ እንደዚህ ሰው አይደለም። ቤኪ ነው እየቀረጸኝ ያለው ምክንያቱም እሷ የምትለው ነገር እያንዳንዱ ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ሁሉም ነገር እንዳይወጣ የፈለኩት ለብሩኬ ሴፍቲ ስል ነበረ። ሁሉም ነገር ሚዲያ ላይ እንዲወጣ ስላልፈለኩ ነበረ። አሁን ደግሞ ሁሉም ነገር መውጣት አለበት። እሱም እውነቱን ማመን አለበት። እኔም ደግሞ መናገር ያለብኝን እናገራለሁ እኮ። በዚህ መንገድ ከሚሆን የተሻለ መንገድ የለም ነበር ቪዲዮ መቅረጹ። እንደ 2 ዓመት ከምናምን እሺ 2 ዓመት ከምናምን እንደመጣ ለምንድን ነው ያገኘሃት? ይሄ ጥያቄ የፈጠረብኝ ነገር ማወቅ ስለፈለኩ የኛ ነው እየበጠበጠች ነበር። አይታል እኔና የሚም ተጣልተን አይደለ? እሱን ነገር ብታጀራ ከመጣው አይቀር በአካል ለወራት ብዬ ነበር ያገኘኋት። እሷ የራሷን ቀመር ቀማምራ ይሁት ይልበታል። ቪዲዮ መቀረጹ ምናምን አታውቀው ነበር? እኔ ምን አውቃለሁ? ባክለ ምን አስቀርጻለሁ? የራሷ ስለዛ ማድረግሽ ጥፋት ነው አይደለም? ጥፋት አይደለም። አዎ ምክንያት አለ። እኔ ከሀይሚ ጋር ማለያየት አይደል እንዴ ፈለግሽው? ምን ሌላ አማርኛ አለው? እኔ አንተ እኮ እኔ ስለፈለግኩ ሳይሆን መሆን ስላለበት ነው። መለየት ስላለበት ageessanii jirtu jedhee samtaachual ageessanii jirtu maal jetti waggaa lama jedhee jira. Eeggadda immoo isheenii haimeetti waan hin taane ergitee addaan baasuuf jettu waamee argee akka isheen jireenya keenya keessaa baatuu fi jireenya keessa keenyaa baay'ee jedheeni. Kanaaf hin arge isheen qarrastu isheen kaameraa uskitee keessa na qarrasaa jirtu kana hunda hin argine kan inni jechaa jiru jechuudha. Inni immoo ani jedhee fotoon ta'in giddii kee jireenya haimee dhiiste na wajjiniin taataa jechaa jirti. Giddii keetii jechaa jirti. Giddiitiinii jedhaa jiran immoo giddiitiinii jechaa jirti. Egaa jireenyi giddiitiin yoo namni giddimaan humnaan abbaa manaa godhata taana dubartiin maaf teessi Itoophiyaa keessa. أنا أتنك وهايميتون أزل سيستي والله أمين أزل سيستي مسكينة كوفتة قراشة تيتس أنا ليلة هيوت كذي في كنبرة مو كونة جرب اللون نجار كل سنة من دونه هيونات يقولون نجار بتأوي أنا بقي نجار على أنا بقي نجار على أنا دبكو نجار بنور كسوة قال جرس أنا باقو يسوع نو كتر دمو كذي ولا ما نذكر منام نجار أفلكم كم لا من دنو ما نجار عند فلك شيء جنيه تلاقيونه تش نديت نوزم ممر أنا عند فلك وارد كذي ولا من تاريخ يالش كذي بقى على بزاجو أنا لا بزاجو هاي من سوري ثلاثة على أنت تقوي كرسات كبرانة
እዩ ደግሞ ካሁን በኋላ ሁለቱ ህይወት ላይ እንደማ እንኳን ደህና መጣህ ይባል ኮርሳ ትረሽብኛለሽ ይምላል አይ እንደናራ አይ ነው ይገባኛል ታዲያ ታጅራ እንዴት ነው አይ መጣለች ተገርፋ ነው ያለችው ምስኪንቲ ወላሂ ማና ኮፈሽ ማሊን ኮልፋ እና ሄጅራ ማሊን ኮልፋ ማና ኮፈሽ ይሰዱ ጋርቤ ከነ በቦሲሱ namni jireenya namaa gizee akkasitti diigu namni dursin jibbee sin irraa deeme har'a yoo waa argatan ufee jireenya keessan keessa galee jireenya keessan diigu baay'ee si nama gaddisiisa namni waggaa lama ga'ee har'a burukeef ulfaa'ee jechuun baay'ee kun waan gungumaa waanumaan taane kun fudhataman qabu amma gizee kana yoo barbaadanis birriitiin mucaanan keetii jedha akkuma abrishiitiin gochaa turan gisanaan dura yaadattu jedhee yaada abrishiitiin maal gochaa turanii aqanii amma dooftora dirasii deemanii birrii kaffalanii dooftoraaf qayyarsiisanii intinisan mucaan kan keetii mucaa taqabbalii mucaan kan keetii jechaa turanii jechuudha ammas immoo isa akka kanaa dhufee burukee rabbiin kana keessa si haa baasu wallahi ati dubartiif jettee dubartiin miidhu jettee hangata kee gaddaffite gadi daffa'amtee xinnaaf guddaaf haadhan jaalladha haadhan kabaja haati koona guddiste abbaa malee jettee wanta ati miskiina taateef akka kana harka sitti qattii jechuudha wallahi to dhiira tokko ta'e daffa'ee achitti ishee bira deemee raqaata wallahi laazim ati teessee ishee dhaggeeffannaan naannoof teessee jireenya kee ati darajaa gaarii geenyaan har'a si barbaaddee darajaa gaarii bakka gaarii geessa jennaan waggaa kana muluu gizeeti haymee wajjiniin jirtu xaxxi jettee teessee har'a gizeeti darajaa gaarii geessu ulfaa'eera sii jechuun gungumaa ela harka laatiin duutee argamta malee dhugaa rabbii haymeenis taqabbalte kana fudhattee yoo diddee deemte teesse harka laatiin dhugaa rabbii dhugaan immoo ganii tokko naftuun inshaallah numa baati ሰላም ለና እሺ አሁን ከሁላችሁም ከሶስታችሁም እኔ ያለው ነገር መስዋዕት ፈልጋለሁ ዘን እዚህ ነገሮችን እንቋጫለን ካሁን በኋላ በዚህ ከዮታችሁ ቅርታ ጋፈዱቲ በይጀቻ ጅረ መፍታን ማሊ ቅርታ ጋፈታይ ባትሬ ኩን ፈጣጣኒ ቡሩኬቲን አርገቱ መለ ሳዴምትሽን ረክኒሽ ቡሩኬዳኦ isheen annishen barbaadu burukeedha burukeena bakka gaarii jira darajaa gaarii jira ishee barbaachisaadha ያው ለነገርኩ እሱ እናንተ ፊት ሲሆን ወይ ደግሞ የሆነ የሱ በሱ በኩል ሁልጊዜ ሲንፋነታና ለከሲ ዱባ ገረ ብራደ ቢተምቴ እስቲ ስርክ ቢተምቴ ያወራነው ነገር ያው ሁሉ ነገር እሱን እኮ ሁሌ ደጋግመሽ ተናገርሽ እኮ ሰው ይሆናል ደጋግመሽ ተናገርሽ እኮ በቃ ሁሉ ጊዜ እውነት የምትይ ከሆነ ለምንድን ነው እውነቱን ማስረግ የምታውቀው ነገር አለ ብሩኬ እውነት ስላሌላት እኮ ነው ብሩኬ እኔ እስኪ እየመሰለኝ ያለው የደበቀ ነገር አለ ስላሌላት ነው የምትቀባጥረው ምንድን ነው እውነት የለኝም ምንድን ነው እኮ ንገሪኝ እውነት የምትይ ከሆነ ንገሪኝ ጉዳዩ እሱ ነው የሚመለከተው አላበዛችሁ እሱ አለ እሺ ስለሱ እሷ ይመለከታታል አለች አራ ምን አይነት ሰው ናት ብሩኬ ምን አይነት ሰው ናት አራ ምን አጋጠመክ ወንድሜ በዚህ አላህ ያውጣክ እንግዲህ ምን ይደረጋል ምን እንላለን እንግዲህ አላህን እንለምናለን ምስኪን አንተ ምስኪን ውሃነት ነው እንደዚህ ያደረግክ ብሩኬ ወላሂ እንተ ምስኪን ሰው ስለሆንክ ነው እንደዚህ ያጫወተበት ልጅቱ ማለት ነው ሃይሜ ደግሞ ጥቆረች ወላሂ ከስታለች ምስኪን አይ ማላችሁ ሸጣን ገብታች አሁን እነሱ መለያየት ነው እንደዚህ ቀና ደፋ ያለችው ልጅቱ ዛሬ ፍርኩስ ነው ደብቆ መጣ አሳርገዝ ምን አለች ደግሞ አትፈራ አረ ደፋር ኑጋረቢ ደፋር ዲፍረቲን አመጥጊት ጅራጅቹዳ አመጥጊት لا مفتاني مو وانو اسكتي قبدا بروكي جديمي قديبسي غاوت مالين اسكا تيشي جنين في تدو مالين اسكان قبو جچاجر اني انفددو امن ارغي امن جچ سايتي كانتي وانتي نما امن سيسون جرو جچون دكتور مرملاله ديمنا يو جداني برين هنينو جنه جرو يا جماعه برين
Abrishiin meeqa deebisee dubbadhaan abrishiin hanisaan hojjetaa turan argitaniitti birriitiin deebanii immoo lakki kan kee miti akkas taanaan rakkadheen akkas godhi jedhameen doorsisameen akkas ta'een jechaa turan boodarra immoo jechuudha. Kanaafuu ammas immoo akkanaatitti dhufee burukee rabbiin kana keessa si haa baasu. Rabbiin wallahi kan akkas cakkanee sitti dhufe kana hin danda'a sirraati amas wallahi maal jennu han jennu qabnu baay'ee tokko nama gaddisiisa Haimeen yeroo koo gubee yeroo koo fixee yani bakka naaf hin malle irratti yoo ta'e baay'ee tokko gaddaa jettee jirti. Maaliif kanaa booda yeroo fixuun qabu yeroo gubuun qabu akan ishiin jettu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii kana dhageesse immoo gungumaayyuu maaltu itti dhagaamu maatii agarsiiste maatii hojii walitti fidanii waan hundaa fixatanii ka'anii gizee kana jidduutti immoo kuni dhufu baay'ee nama gaddisiisa. Yoo jireenya isaanii diiguuf jireenya isaanii akkasitti hinaafiste si gubee akkasitti deemtate wallahi rabbiin siraa keessin dhowwatu wajii keen abduu jechuudha. Wallahi wajii keen abduu moo Haimeef burukeen addaan baastee immoo isa wajjiniin taa burukeen akkoo taa yoo jettate immoo tasaasiste shaalla kuni siifillee hin ta'uu jechuudha. Dhugaa rabbii kanallee yaadiin abjuu ta'ee sittaafa jechuudha.